Ka Hinyo Trap Youth Council HYC, Ribhoi Sepngi Circle, Klayo ban Pynkup Burom ya Samla Stefan Rani Menta Kasngi, Ka Shitarek Kurempang Hajar Pusau. Uni Samla ulawan mikmat syaka Meghalaya Games, Ka Badang Shidapshen, Ka Bala Penlong Hatura Haka Jingilakai Football na Ka Kenhun Ka RBDSA, Kibla yo Wanrah ru ya kanam Ka Jingjob Haka ni Ka Jingyakun. Haka ni kecipen ke Burom ya uni Samla, keberapa penlang haka office rekam jangka patar khma youth club PYC, la dan lang usodar senang patar khma uba petal man thank you, uskatri senang patar khma uba sintales singkli, presiden ke patar khma youth club Samla Remington singkli, ringkat bat ki wei pat ki parad khot ke seng nakani ke circle bat ki wei. Nakaliang jong kaseng lingba ka jingpren na presiden Samla RC thank you ulakit buket wiang ya uni Samla bo undang ya kiu syafrang ha kami lakai football ban pendan kam hogru ya kasap ka ba udon kum jiru ulai kublai kerpang ru ya ka RBDSA hapo ka jingilam jong presiden iba RB Shadam kibla pai khmat sha uni Samla ubla yo ekalat ban penpau ya kasap ha kani kalempung kumjuru yaki Samla dan sab hakani ke jingilakai football hapo ke district. But Thaiñ but also perbenang rekor kita. Haka aku trik jomrai match. Manausnam nalai kandon ka final football hunti ko jiran. But hanta ya jisha la konkret nasi banya ban ayat fikiran ka jompi ba Stefan Rani. Nama gaji ko kapor dengan so berpat ini. Bahaka aku trik jomrai match makanya itu ko ka final. But one root officer kunjung inoilam bahaka itu. Jom Community Council kerpat iki bapin sebab like orang desi kena hajiran bapin sebab orang bahang desi bapin yang lu kejai Meghalaya jadi ikut kesan hanya terlalu council jom dari polisi dan juga masuk bapin kerjong kami ai bentang sudah bapin yang lebih nak kiu bun bentang boleh lukat dan bapin mereka skam bulu bapin tak kau itu karena permisi ikut Samla kita kumapi hakiway